Tá breis trí scóir de bblianta ann ó Corcaigh agus Tibberdáin aigear i chéile le cena strathe siar sa bblion 1960. Scóráil Christy Ring 3-8 ar an lá de Corcaigh achas ag Tibberdáin agus Jimmy Doyle scóráil 9 gólín a bhí an lá. Clí epicúla bhí ann ar thug an dáin seo aigear i chéile agus le páircí chuomh díaltamach ba chasúil go raibh mainte Corcaigh súla ré orga eile. An éireocht le himróirí óga Tibberdáin stoppach ar lo. Bhí Brian Tyres agus Cathal Moore is supervalú páircí chuomh don chlé cena semána Allianz seo. Niall O'Leary. Ciarán Joyce, Bert Focus to get Tibberdáin agus an uile gan eile có las Modalina Cúlvéidir is Seaska. Patrick Horgan nós Cumberland agus Allianta. Sin ortscóir sin ó Patrick Horgan agus a rís níl an lús imime has an chluhéad is féidir rán nach bhfuil an dáir an sacraí ach is dóilm sa go lean an lús seo rá. Well, big Pat Ryan sásta go má fearh fuair gá féint hénig an éidir nó go hocht nó bhódar seo go déirnach ach a chailtá annach chud spáis a gáige tosa a chorcaí. Tá agus annach chud spás fáchaistí an lína le chúil le hibredor an tóca amach san forcan sin ag na tosa. Brúma ag a rónan nahar agus sin an géil tugus tainan ba chóirgamach peinte ar a Highland saige agus tá. Well, tá san curadíomhacha agus stócha dearúd díanta air. Gan dat voor de stánáil ó Chorcaigh sa chraibh chéana. En so bheisiad le chéile feiche an trí seachna díanta go maith Ford. Ó an Downey léir atá siúd ile anna chéarige Jason Ford. Tá sé sin th bar mar scór. Tá sé sin dáchreitt ar fad ó Jason Ford. Bhí sé faoi brú damananta ag Owen Downey an sin sa chúne féchan éilean féchan áitan a bhfuil sé imisteach an lína fé héin thar an tresnán áirtscóir ar fad. Diarmuid Healy fear le scúlaire sé hénig agus Joe Caesar a bhochar i chéile. An mó sitre sin chuisteach an is agus tá ceantas an puite ag Connolly gafa an mó well timpeall an san ar a gcóla conas a chuir sé an ceantas thar sé trasnán. Le lámháin a chuir sé thar an tresnán agus ní go má imróir an fear seo déanann sé rudaí as an go má agus sin ceann gan na rudaí sin atá deanta aige. Well, an sciil a bhí gceist an son bhí sé go díal ar fad dhá féintin isige Alan Connolly. Tibberdáin 9. Siúgadí Tim O'Mahony. Nis tá sé siúd a túd fé scór agus is stána bhfuil sé prásásta leis sin. An dathadú báta get Tibberdáin a le caniste strahan 9 díag buiteá ar bhar an Rollinson le cílchanig ach tá fé ceann cailte. Nis Alan Connolly a dá isteach an trón chúile aige an chúile amach. An chiad scór de chur an chiad chól de Corcaigh talóna ag a fearna Paragadé. Well, leis an bhíorne rá bhí sé sin ag tacht bhí cúplach bhí chun contúirte an le cúpla nóid an ús ag brise tríd féchan chuigur chaisiiste Horgan ar dheis héas ar chlé thu sé héin Chadé mar chréchan sin ag a Connolly ní rimmer sé mór an I rinne strathe tá sé reis. Tá sé go láideach nach chaitin ó den trúsa lídan an tosaigh inginach cúga sécin de réad a chéilean san. Siúgadí Downey. O'Mahony a casa chanadian fi Evlacáil. Mar sin fir bhór an son a gumra scáil le chéileach tá cumán cailte go héas. Ronan Maharos Kinnan Plitter ach tá héad in isise Sullivan Plitter fer bhrúig a brín chan cíimgadí Dara Fitzgibbon geria ceart. Cúil ar na Chorcaigh fachta ag Dara Fitzgibbon. Tá scrisa dhéama ag Corcaigh nóair a aimsib lehans ar chúil sin siad ar a thóir agus sin Brian Hayes a ríis agus daoine an áras go mbeadh sé ag tosú tá sé immert. Sé capas go déile dianta gur dús nach de fiúg se cumán suas a rís críoch annach nastar fad. Leis tóca ag Dara Fitzgibbon a teachtasteach agus túid fé scór eile tá an uile Chorcaigh a chuiste leis sin tanóna. Well, draw fast live again Joe Caesar and son agus ní bheith ón Connolly buocht a son agus dieta ríist bheith híos leis. Ethan Toomey got the hunt tossing. Nish Horgan around Scotty Yennish. Third for hole. Anderson ropes up with this and Neil Tawn. Again, Ethan Toomey.
Well, nor a fórshin slitter sure nírach rudháin intanega Honnig sé go rá spás ó sa chóir Thóir sé isteach nor a fórshin an pass isteach an sin fechar hargan dúirt hargan dul isteach sa lár Thóir sé isteach sa lár Cadé mar chríochan sin ach ní bhain cúl baire sásta leis a gríoch. Tá sé ráite go ach seo fear a bheith. Fóric Maher ní nó sin róthóca leis an gosan sa céad le déireann. Dara Stéclan, a rís tá trúr Corcaíoch ánach díonn sé go díal agus Sama Farrell a bhainteach agus ruthar a bháin eile chain céinnig é seód amach go dtí Kennelly agus peinte anmhrá feachtaige Kennelly son. Búilte san éireann san chain céinnig é Hayes. Tóca ge Horgan ríist an pass tóca ge chofad le Barrett. Gafisteach trí bheirt. Gléin Curragh Shane Barrett sin peinte anna Asserfad. Sin ceanolalan an sin ó Shane Barrett. Agus an Dara Coolín feite aige inniu. Agus brise tríd Bert cosantóir ríis. Agus ní cosant maithe sin agus thosa Tibrador níos fearr sa Dara le tá sé dimithe ríis. Ní réidir leis an council na bhuachtant agus tá peinte feachtaige Jake Morrison sa fofainte sinna bheile gáilige Tiberdarin. Cimátha Stigginson go deasaige Tiberdarin, siarnis go dtí Maher. Jason Ford bucha amach go lár na páirceacha agus tá sé túirt fé scór an sa agus sin ceann anmhrear fad an imirt. Russian Brian O'Mara leis an gaunsa agus é ardatha os cún Downey aige. Ach tá an Downey a leistig an verticáid gebrú go deasan son lena chéile chun an ferma a gháiltar John Kennelly. Agus tá an tas méhas a gluthe seonis. Rás chun cín de chorcaig an sa agus seansar scór agus tá ceann anna asar fad facht an son a bé Tommy O'Connell a scóráil sin. Ceann ard le seoltaisteach an son agus an ard le Dalton san éir. Sin rud ná fili nasta bhar chorcaig irde sna tusa. Ná téagar, nis mar sin. Steach an sa agus a bé seo Kennelly. Fé bhrú an sa é seoltaisteach go deasaige agus go dain féin peite an sco ag Sean Kennelly an son. Sin Dara ceanna tá feite aige agus sin ceann des. Bhí Samo Fairlim heisteach taobh leis. Ach bhí sé muineach. Chaise Ilan Géir ach Coolín des. Agus tus nóig an ceiliúra an son trí a fethe cethir mar sin chláire ag Corcaig Tránhóna. Agus tá nadóg séite an sa ag Sean Stack agus is líad Corcaig Curry Saha Alliance den líon fethe cúig. Méidir go nach a hochtaí gine go dearnach an bhile éí Ger Cunningham, Diarmuid O'Sullivan, Brian Corker, Sean go helpín inniu bhí leach ar fud na háte leis. Alan Brown taking it up, and there's a goal for Cork. Jimmy Barrymore, he was the fellow who was a part in that day. You know, look, in fairness, we all wanted to play with Jimmy, and look, we're looking for a couple of those fellas. You know, I'm definitely not Jimmy Barrymore free, so it's going to be, we'll have to rely on the players themselves to drive it forward. There's no better place like in the country, I think, for a game than down here, and the support we get is just phenomenal, and it really gives us a big buzz. I don't think we see it as pressure, I just think we see it as a privilege. Like, it's just a privilege to come down here to Park Reeves today in a national final and have the support that we have is just incredible. Obviously, we're taking the league very serious and how we want to produce players and make our squad stronger. When you come down to Park and Key, we want to win every match. They're an exceptional side, and the goal chances really hurt us before half time. Ultimately, you're chasing the game after that.
Cork are that little bit more advanced. Their currency now has to be silverware. We know there's a lot of outside noise, but inside we know that we have real challenges coming up, and today was another one, and I suppose we answered all the questions that we had today. Sliad Cork Curry Straha Alliance Dumlin Fehe Coig. It's a really exciting time, us getting to where we are and winning the league now. It's a big achievement for us. We haven't done it in a long time. We're going to keep our heads down, and we're just going to try and keep performing. From our point of view, we need to go after the lads and be ready for 2 weeks' time, because that's going to be a much tougher challenge, because that'll be full-blooded. I don't know, we're Tipperary full-blooded today.